إن الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Mangorip na Allah, diyan kaya bandingan na mipantag si ko karata o kaplukluks. Mga kadustaan o mga tao, marata kaplukluks na kisugaton at iba sisagin ko to karata agin ko to paparangyan sisagin ko to balaluksyan miya panutul o Abdullah bin Umar miya aluy o Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kabair al-ishrak billah ayat tigan mga ala mga kadustaan na so kipanakuton si ko Allah na gusto kapagatoy si isagin ko to balaluks padanan si saging ko to miya panutul o Abdullah bin Umar na miya panutul pan o Tabrani atro atigyan nakaklase adi pakang gaya guna si ko mga tao aging ko to ay mananian na amaliran amay kaliran di inggulolaan aging kaya tilo kaklase na miya liron aging ko to akang galbag sa kapanakuto si ko Allah naguging ko to kapagatoy si ko mbala aluks akasabapan sa di katerima o Allah si saging ko to galbag tano ang mga bitpiyan na gumianoy pan o hakim miyakapuon ko Abdullah bin Umar at tilaw kaklase hiyaram kiran o Allah Ta'ala agyan ko to asurga paganayron na sutaw di piginom sa pakabarog wala kuli waliday nagugyan ko to wala kuli waliday gyan ko to tao marata kaplukluks na padanan sa agyan ko to mga tao hiyaram kiran o Allah Ta'ala agyan ko to kasurgaan. Miya panutulpan o hakim aguso asbahani kullu dhunubi yuakhiru Allah minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah illa uququl walidain fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Miya panutuli hakim aguso asbahani alangwan o kalustan na talikan o Allah Ta'ala si kutaw sa sadun sa kabayaon o Allah Ta'ala taman saging kutaw kapakatalinguma o anungan amori enon tabuali talikan o Allah Ta'ala kalustaan na so kalustaan o mga tao mga rarangit sa mbala aluksyan na gumarata kaploklos فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات kama taan aso Allah na itumanyanon din samagaan aging kuto kasiksaan aging kuto agalbakyan ko karata aging kuto paparangan niya na si kung badaloksyan ko unampan udan yampan kawapat miya panutulo Ali bin Abi Talib man ahzana walidayhi faqad aqahuma sadun sa tao pakakerataan yan ginawan yan pakakerataan yan ginawa umbada aluksyan na sa benar kaya marataan yan so umbada aluksyan na ayamanan yan na miya kapaparangayan sa marata si kumbada aluksyan miya panutul miniwahi si Musa alaihi salatu wassalam pitero si Musa aya Musa pipiin ka sumbal aluks ka kamataan asutaw pipian yan sumbal aluks yan na baga naman bu Allah Ta'ala sa umur pakalundun o Allah yung kuto umur yan na gumbaga niya naman bu sa wata pipian yan sa kanyan sa din sa tao marata nagu ayamanan yan na din yan pipian sumbal aluks yan na pakakampatan o Allah yung kuto umur yan na gumbaga niya naman busawata din yan di marataan na sa kanyan ay mana yan na marata maganyan na sawata marata ikaplukluks miya panutul o Rasul sallallahu alaihi wasallam agyan kuto kasurgaan agyan kuto baw agyan kuto kasurgaan na ayakalan dunyan na ay mana yan na iplalakauron na 500 ragun na diuto kabaw o tao ay mana yan na marata ikaplukluks ginan ikarata aging kuto ay mananian na mga tao marata ikaplukloks miya kaisalong ano si ikumasap o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ada na sa kataw ang manguda pambatuan sa Alqama so Alqama na mapasang sa kanyan kapanambayang mapasang sa kanyan bariyunutan sa kanyan si kusimba si kuwawa mapasang ikapusa mapasang ikasilka si sagyong kuto amasa kaya sakitian na mag-aandan na ayamanan yan na mawapat na si karuman yan na sumiyong si Rasul sallallahu alaihi wasallam so karumawa ka ma
na sumiyong ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na pianutulianon aging ko to betad Alqama magaan sa kanya na mawapat na urian yan na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na siyuguyan so Ammar agu so Bilal agu so Suhaib na piyaki ileranon so Alqama sa aging ko to sa kakawapatian na tigiran tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam apakasabutan yung so Alqama urian yan na miyaw o Bilal agu so Ammar so Alqama na pagkasabot niran na di pagkasabot so Alqama amia palot agyang kotwa dilayan adin yan kagaga ubas kanya na makasabot na uban yan na matru so kalimat la ilaha illallah urian yan na so Ammar abu so Bilal na inisampairan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang kotwa betad o Alqama adis kanya na pagkasabot na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam inwat tiga na so Alqama baadan alamba bala aluksian uli na baad na lamba si ikum bala aluksian namia aluiran aya lamba lokas o Alqama na sumusu inayan tanto dun amia loksu inayan na orian yan na piyaki sungwan siyugu o Rasul sallallahu alaihi wasallam agyan kutwa isa ko mga sahaban yan asiyungwan yan so ina o Alqama na so kaya pakasungiran si ku Alqama na Peter iran kaya pakasungiran si ku ina o Alqama na Peter iran ku ina o Alqama piyaki sungwang kami piyaki sungwang ka o Rasul sallallahu alaihi wasallam na upakagaga ka na sungka ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na uli ka pakagaga na sudulin so Rasul sallallahu alaihi wasallam isungus si irka na tigo ina o Alqama Alqama sakan isung si Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyagragrag sa Alqama na sumiyong ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na so kaya pakauman yang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na inisaan o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Alqama at tigyan na panutulang karakan ya anto na ibetad o Alqama di ka at tigyan na pumukag na butero ka sa benar anto na itutulan betad betad Alqama na urian yan na pianutul o Alqama so betad o watayan si Alqama at tiga na sa kanyan na bara sambayan sa kanyan na bari puasaan sa kanyan na bara sadakan na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam anto na ay ikipapantagan niya na sirka na tigo Alqama asa na tiga niya Rasulullah na pagkararangitan ako sa kanyan tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam anto na sabab akab kararangiting ka si ki aymanan yan na Alqama na tigyan si tigyan si Alqama na miyat tumuyan na tigyan so karuman yan na tigyan darudupayan na sak na tigyan na marata agyan kutwa paparanayan yan na si Irakan na tigo aymanan yan na Rasul sallallahu alaihi wasallam tamam pan sa kapagkararangiti Alqama si ki Alqama na dinyan din mabetu so kalimat la ilaha illallah kami apalot mapapalot agyan kutwa dilayan na urian yan na tig o Rasul sallallahu alaihi wasallam si ku Bilal kay Bilal na lalakaw ka na panimuka sa itagun na tigo ina o Alqama so Alqama anto na ay punggulolan kaya Rasulullah si sagyan kanan itaguna punimuna ka na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam matimu ana natigyan na tutunguna ka noon so Alqama na so ina o Alqama na miyaka girao so ina o Alqama at tigyan na ya Rasulullah dia kana tigyan nagkatigar so Alqama ubang katutunga si isa damakan kadiden nagkaraw o pusuakan na tigo ay manan yan na Rasul sallallahu alaihi wasallam agina natigyan na mas tumuunanan kaso atigen so siksaon o Allah Ta'ala na titulo na amalipredes na upama kakabaya ka ay manan yan nalis kanya na masiksa na rilaing ka sa kanyan na kung kababayain ka sa kanyan na so Alqama na tigyan na imanto atigen na pakipsik si anak ng si Erkan na pakipsik si anak ng si Kuwawa na gusi ko mga malaikat yan amataan so Alqama na rinilan akan sa kanyan na urian yan na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam si Iku Bilal sungwin niyo so Alqama wa anto na imam babatalian na si kumasa kaya pakatali mo Bilal si kudarpa o Alqama na miya nagyan so Alqama panggiraw antaw agyang kai
pesulud na tigu ayamanan yan ayamanan yan yan nagyan so Alqamah penggirau la ilaha illallah la ilaha illallah na urian yan na ayamanan yan na miya kasulod so Bilal sa miya teroyan miatero Bilal hay opa hay mga tao opa maatigyan kaso ay manan yan na Alqamah na danian relay so atayan na Alqamah na dinian de nagkabetu so kalimat la ilaha illallah kama papalot agyang kotwa dilayan na urian yan na miawapat so Alqamah si sagyang kotwa masa ay manan yan na mambabatalian akyari lairun bala aluksyan na siyang bayangan o Rasul sallallahu alaihi wasallam so Alqamah ini sugu Rasul sallallahu alaihi wasallam kasambayani si ko ayamanan yan Alqamah na gugyang ko to karigwa si ko Alqamah na ayada na sumiyang bayang si ko Alqamah na sudan so Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyanoy o Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang ko to kateruyan si ko masa kinilabangan si ko Alqamah ya ma'syaral muhajirin wal ansar man faddala zawjatahu ala ummihi fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in kay mga muhajirin na mga ansar sa din sa tao pakalabin yan so karuman yan alis si inayan na bagian yan agyang kutuamur ka o Allah na gumurka o mga malaikat na gusto ka dandan o mga tao ayamanan yan na ginan karata agyang kutu ayamanan yan na karata aging kotwa kaplukluks upo na kapakalabi so karumangka si iki ayamanan yan na inaka niya tumuka si karumangka na initagag ka si inaka marata kay paparangayan si inaka na mapia kay paparangayan si iki karumangka na isalan marata paparangayan ini pamaninta o Rasul sallallahu alaihi wasallam malindong tanong si kundi lagi na ayamanan yan na paparangayan pad ayamanan yan na di kapakakarata si sagim ko to ginawa o balalos na igira manuto din ka di pamasungon igira manuto ay pupuro ka gim ko to ang bala ayamanan yan na labong ka si ko loks ka mas mapuro kay lagu adi sumbala loks ka katawan tano as sumbala loks na igira manuto biya loks seran na mga alas seran irat ginawa na di pa to si era katano uba tano seran uba ipupuro so lagu tano ap kumbo niya so lagu mga loks tano di tano seran di ipagadatan nagupakaw unaan tano seran den ay maanan yan na matatabo siya katano agyang kotwa respect tano ko mga loks tano kaudas so mga loks tano na di tano kada na si sagyan kay ayamanan yan na dunya na guilty sabab ayamanan yan na karespect tano itano si kumbara loks tano na budi tano di ka panalamati si ko ayamanan yan na bala loks tano sabab saging ko tamiano itano so kapanalamati si ko Allah na lagi lutumambo panalamatan tano sumbala loks tano sabab pro na ginan imangaw saya si saging kaiya karata agin ko to ka ayamanan yan nakaplokloks nagugyong ko to kadustaan o mga tao mga rarata kaploklokos kasabapan si saging ko to ayamanan yan nakapakasuldiran si ko kanarakaan nagugkasabapan si saging ko to kapakakampat ko to umuriran na sulangan ang mga tao ang mga rat ay paparangayan si ikong balalok siyan na baga naman buwala sa muretaw amarata ikaploklokas kaanya na magadam aging ko to karata mambu aging ko to ayamanan yan napaparangayan yan akarata yan ayamanan yan paparangayan si ikong balalok siyan sa pro na gianan mga urip no Allah pamangnin tano si ko Allah kakuan tano sa guna aging kaya mga discuss tano naguging kaya mga osean tano sa mapadatano ko mga tao apong makinaginian so katero na pugunutan yan aging ko ta mga PPSC ko katero na ayamanan yan na dinyan diinggulalan aging ko ta miyan ang mga katero sira na sa mga tao ang mga lalanta si pamimikaranan sira na sa mga tao at tiyuro o Allah ta'ala mga urip no Allah sinamnakan sa kanubo perman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.